Ćao svima! Jeste li spremni za jednu pravu avanturu? Danas jedemo na jedno skroz novo mesto, u svet ispod nule. Zvuči misteriozno, zar ne? Hajde da vidimo šta se tamo krije. Pazi sad ovo. Znamo kako da brojimo, jel tako? Jedna jabuka, 2 koraka, 3 drugara. To je lako. Ali, stanite malo. Da li ste si ikad zapitali šta je to manje od ničega? Zvuči kao neka mozgalica, ali verujte mi, odgovor postoji i zajedno ćemo ga otkriti. I znate šta? Brojeve ispod nule viđamo pa skoro svaki dan, a da možda i ne razmišljamo o njima. Evo, pogledajte levo. Termometar. Kad je napolju baš zima, kažemo da je temperatura pala ispod nule. Na primjer, -5 stepeni. Brr. A desno, lift. Prizemlje kao naša nula. A gde idemo kad hoćemo u garažu? Dole, na nivoje -1, -2. Znači, očigledno nam trebaju neki novi specijalni brojevi za sve te situacije. U redu. Da se ne bismo izgubili u ovom novom svetu, potrebna nam je mapa. A naša mapa se zove kompletna brojevna prava. I evo je, pogledajte našu mapu. Sad, ovi brojevi koje već dobro znamo, oni su samo pola priče. To je sve ovo desno od nule. Ali, pogledajte levo. Levo od nule se krije čitava jedna nova, neistražena teritorija. Teritorija brojeva sa znakom minus ispred. To su negativni brojevi. Kada uzmemo sve ove brojeve, i pozitivne i ove nove negativne, i naravno nunu koja je u sredini, svi oni zajedno čine jedan veliki, moćan tim, a taj tim u matematici ima svoje ime, skup celih brojeva. I označavamo ga slovom Z, znači to su bukvalno svi celi brojevi koji postoje. Sad, postaje još zanimljivije. U ovom svetu ispostavlja se da svaki broj ima svog blizanca, kao odraz u ogledalu. Hajde da zamislimo ovo kao neku igru. Stojimo na nuli, ako napravimo 3 koraka napred, gde stižemo? Pa na broj 3. Super. A šta ako se okrenemo i napravimo 3 koraka unazad od nule? Onda stižemo na -3. Vidite, za svaki korak napred postoji potpuno isti takav korak unazad. To su vam suprotni brojevi. Hajde da pogledamo nekoliko parova. Koji je suprotan broj broju 4? Pa naravno, -4. A suprotan od 19? Lako, -19. A od 231? Pa -231. Šablon je jasan, zar ne? Samo mu dodamo ili sklonimo onaj minus ispred. Znači, da uprostimo. Suprotni brojevi su dva broja koje su jednako udaljene od nule, samo jedan ide na jednu, a drugi na drugu stranu. Baš kao odraz u ogledalu. A šta je sa nulom? Pa nula je specijalna. Ona je tačno u centru, nema svoj odraz, tako da je suprotna sama sebi. Dobro, ovo sa suprotnim brojevima je jasno, ali sada se postavlja novo pitanje. Kako da izmerimo koliko je bilo koji broj daleko od naše početne tačke, od nule? Za to merenje imamo super alatku. Zove se apsolutna vrednost. Pišemo je tako što stavimo broj između dve uspravne crte. I to je zapravo samo fancy ime za udaljenost od nule. A pošto je to udaljenost, razmislite, ona nikad, ali nikad ne može biti negativna. Kao kad kažemo da je napolju -5 stepeni. Udaljenost od nule je 5. Ta čista vrednost, bez znaka, to je apsolutna vrednost. Ova slika to objašnjava savršeno. Hajde da vidimo zajedno. Koliko je broj -3 daleko od nule? Ajde da brojimo skokove. 1, 2, 3. 3 koraka. Znači, apsolutna vrednost od -3 je 3. A broj 4, koliko je on daleko? Pa, 1, 2, 3, 4 koraka. Apsolutna vrednost od 4 je 4. U suštini sve je u brojanju koraka nazad do nule, naše kuće. A evo i malog trika. Te uspravne crte, one za apsolutnu vrednost, one se ponašaju kao neka magija. One jednostavno obrišu znak minus. Tako, -10 unutar crta postaje 10. A šta ako je broj već pozitivan, kao 23? Pa onda crte ne rade ništa, on samo ostane 23. Lako, zar ne? Odlično. Znači, sada imamo mapu, znamo za blizance, čak umemo i da merimo udaljenosti. Vreme je za posljednji deo naše današnje misije, da naučimo pravila kretanja po ovoj mapi. Kako da znamo koji je broj veći? Slušajte sad pažljivo, jer postoji jedino zlatno pravilo. I ako zapamtite ovo, sve ostalo je dečja igra.
Spremni? Broj koji se na našoj mapi, na brojevnoj pravoj, nalazi desno, je uvek, ali uvek veći. To je to. Nema izuzetaka, nema dodatnih uslova. Što je desnije, to je veće. I iz ovog jednog zlatnog pravila sve ostalo postaje logično. Recimo, bilo koji pozitivan broj je naravno uvek desno od bilo kog negativnog, zato je uvek veći. A nula? Pa nula je desno od svih negativnih brojeva, pa je veća od svih njih. A sad, trik pitanje, šta je veće, -5 ili -2? Pa pogledajmo na mapu. -2 je više desno, bliže je nuli, dakle -2 je veće od -5. Zlatno pravilo radi uvek. Dakle, da ponovimo još jednom, da se ureže u pamćenje. Što se dalje ide desno na brojevnoj pravoj, broj postaje veći. To je stvarno jedino pravilo koje je potrebno. Sa njim nema gubljenja u svetu celih brojeva. Garantovano. I evo nas, imamo mapu, upoznali smo suprotne brojeve, naučili smo da merimo udaljenost od nule i, što je najvažnije, znamo da uporedimo bilo koja dva broja. Savladali smo osnove sveta ispod nule, ali ovo je tek početak. Šta mislite, šta se dešava kada počnemo da se krećemo levo-desno po ovoj pravoj? Kada počnemo da sabiramo i oduzimamo ove brojeve? To je već avantura za naš sledeći susret.